Rijangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi samni on fulɓe tv jokke men tan min addanon ko feƴƴi ka uditugol juulirde nde ɗe annduɗa ko ɓe kula ɓen darne ɗum o yi président baro ari tawti ɗema e uditugol ngol gonga ko sukaɓen beytayi noon kon eto ɗen janggen diina men ɗum anday konto natata jawdi ma saabu ko ɗum ɗo woni sadakatul jariya tawata hay on tigui ma e baraji mum ɗum tawete ka on tigui woniri to o lakara Allah waɗu barke e juulirde nden tawa ko e julɓe haqqan juulata toon fewna yimɓeɓe e lawol siratal mustaqim haral al seytane jokke men tan mi addan on ko feƴƴi ka udditirol juulirde en neɗɗo ko ɓe kula ɓen darni ɗum Latrikunda. This is the Imam Ratib of Latrikunda Savage. Sheikh Excellence. miɗa salmina dendagal arɓe ɗo wondeno mi sikkibon ɓe on teddini kam teddugal mi handani hen sabu mi heɗima ɗo anduɓe ɓe gandanɗa hoorema gandal maɓɓe wallahi na yeeso am no feewi kono wondude e ɗum fof on teddiniri min ƴettude ɗo sawt e yeeso musidɗo men sehilaɓe men rais meɗen te Allah wopata Allah mbo ardini fof ko on Allah suɓota ko so ari so wi tan ida arada siakul mada kun fayakun yo won wona miɗen jetta on hen no feewi min haysu din nangude diine nangude islam nangude tasawuf rewde Allah ko ɗum woni diine ɗum addi ɗo joɗinomi ɗo no mbirumi ni mi dañi bom ustare nde tinmi e ɓandam mi jarani ko kalmi ɗo ɓe ko kaali ko yoni kono on teddiniri min kadi rewi he mawnirawo amen khalifa amen e mawni amen minen jiiɗi yumma e baba wiyete ko Cheikh Ahmad Tidiane Ly teddiniri mi yomin gar min daro min fotno khutba mi juulna kono mbiɗa jogui ganta saabu koyngalam ngal no wayi ni jooɗiɗo o jooɗogal ne juula wawa juulnude sujjowo he less ko ɗum addi ɗum noon min beltanima yo Allah weltano on e waɗi yewtuɓe jewte kewɗe kono min ko ɓuuri kam himminde hande ko jinmi haalde wondeno ko Allah haali koye Qur'an leñol sina ɓamto galle sina ɓamto kala ɓamtotoɗo ɓamtata ɗum tan ko diine e gandal ay gandal si woni hen neɗɗo hayso kefeero Allah teddinan mo Allah okan mo daraja hayso ko musrik kono ko gando Allah teddinamo sabu gandal woni Allah kanko woni alim allamul ghuyub kanko andi hunde fof o innira hoore makko kadi alim Allah woni gando ɗum no kala ko yedma hen tan a wondi e teddungal ɗum addi Allah wi yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kala mo ganduɗa aɗa gumi Allah aɗa gonɗini Allah aɗa golli golle baɗe ni ƴeew ceerno Basirou Kulla ɗe makko golle e ɓesgu makko fof e hoddiɓe makko e dendagal fuutankoɓe goto fof waɗi hen bawɗe muɗum e gandal muɗum ha yetti hande ɗum noon en tini kanko de o ɓamti diine o ɓamti l'islam Allah hoddiri o tawaka hande Allah yurmo yaafo kono kala ɗo woni hande amo e nder aljanna amo e weltare Allah sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o haali e hadisaji makko man bana lillahi baytan bana llahu lahu qasran fil janna woɓɓe mbi baytan fil janna min ba'du riwayat kono ayyan kan kala mbo ɗum woni hen aɗa andi suudu ndu babali mahi e suudu ndu Allah mahi wonata te sa nani arabe wi bayt ko suudu kono kasru wona sama kala kasru woni palace sa yeddi yajiɗa yiide président men hande palace makko he ta o tina anday ko woni pale wona sama kala Allah wi ko ɗum mahananma yo Allah mahan mbo mahana enen fof ɗum noon miɗa wiya
président adama baro marhaban bik waqad farihna bi wujudik min beltima e garal maɗa ya bani ul masajid mahowo jamaji nani mahowo jamaji nani ya bani ul madaris mahowo madarasaji university ji jangguirɗe yimɓe amuni ya bani u turuk wal mamarrat an mahowo laabi e celi beele yimɓe ne naftora amuni ya bani u mustasfayat an mahowo l'hôpital uji nawnuɓe fof yaha toon ñawdo amboni ya man lam yansal masakin wal fuqara ma kasratu ihtijajatihim amboni kanko woni laarowo yimɓe miskinaɓe e fuqara uji ɓe ala hay hunde e wondude maɓɓe e dillere e démonstrate aji maɓɓe e hunde fof o yaafoɓe daw ko satti hande ko ɓuri sattu ko daña makama daña doole a hutorani ɗum kono yo Allah wondu e maɗa yo Allah daranoma yurmede e muñal ngal gonduɗa ngal ko Allah okkuma ngal Allah yetma ngal hay goto wagal yaltinde e maɗa te ko ɗum Allah yamirma sa dañi doole walluɓe alaɓe doole sa dañi jawdi okku miskinaɓe sa dañi gandal andinɓe anda ceerno a jarama yimɓe fof ne andi kullu nnasi yalamuna jiddan annani la amdahu bil bala biduni sabab la yimɓe fof ne gandi min mi yettata mi jarnata e mere mboɗani hay hunde kono kala baɗɗo kadi mi hulani darade mi wima a jarama saabu so waɗani ko min aɗato nanede so waɗani ko foti ko wadde ko min aɗato nanede mi haalat saabu ndi leydi enen fof ƴeɗɗi rendidi enen ndendi anniya Allah waɗi kadi enen ndendi leñol gotol e kuccital gotal ɗum noon mi salmini ɓe jaaruɗa fof minhum akhina wa wasirana cheikh ahmad ba wa habibi wa sadiqi cheikh moussa drame wa cheikhi wa muqaddami hasan aboubacar zeydi diallo wa minhum man la arifu ismuhu samihuli délégation makko wonɓe hen ɓe mbiɗa andi hewɓe hen kono won ɓeɓe anda inɗe maɓɓe yoɓe jaafu am kono haqqillam inniɓe kono e weltare ko ɗo wawi fot saabu arab wonko ɓe kaali ɗon tongatmi konnguɗam o wi ma ajmala dini wa duniya in ijtama'a fal falahu yurahibu ya dal maqam o wi holko ɓuuri yodde diine e aduna hawra e neɗɗo goto ɗum woni daña gandal daña dañal daña baawal ɗum ko gueɗe diine ko gueɗe duniya gandan ko dañɗa si diine ari aɗa rewa Allah aɗa waɗa saabu Allah o wi ma ajmala holko ɓuuri yodde ɗumen in ijtama'a si ɗum hawri e neɗɗo goto o wi fal falahu yurahibu yasal maqam o wi ya andu maluna habboma malunama fada yasal maqama an joom darde an joom dokke te ko ɗum gonɗon ɗum noon mi yetti mi jaari mi salmini miñam imam state house alhaji moustapha diallo min jangguidi ko miñam machallah mi salmini sehilam musidɗam ceerno oumar bari e kane dendagal délégation ni protocole o e sécurité o te sécurité o ne ɓe darima mawɓe kala ɗo mawɗo woni miɗen ñaago du'anoɗon min saabu nde hitande nde gonɗen ko hitande élection beele Allah na hen waɗa e yermade e jaam saabu eɗen fof ɗen gandi ko jaam ɓuuri jawdi jaam ɓuuri pétrole jaam ɓuuri kanŋe jaam ɓuuri hunde fof neɗɗo Allah lamdama holko ɓuuri jaam o mi anda jaam ɓuuri aduna ɗo jaam ɓuuri lakara Allah suuru en fitna allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna ya ilahi daraka dar salam allahumma ajal aqibatu umrina khayran واجعل مماتنا رحمة وعدة يا رب العالمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
قد جاء الإمام قد جاء الإمام يا عباد الله صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. on yaafata noon ɗo en nadde khutba he wata en waɗ ñawdi wari ara en waɗani ñawdi ha warori kisam en raɓɓindina e ayaje qur'ana e hadisaje gaƴƴi he ara en firani li ma bëgg a wax mooy maa ngay jéggalu ñu gàttal ko rek ndaxte man gan ci li ko neex ak lim man te suñu gan bi toogaay bi bëgguñ mu yàgg kon ñu barkelu ci yaxi alquraan ak ci hadis bi rek ñu bañ koo firi soka ñoo kana sosofa nan kana ñoofa to nga karan a kuloto la baren kana fasare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمدا بالحنيفية وألف بها بين قلوب عباده وجعل الصلاة الجماعة مظهرا من مظاهر هذه الألفة حيث يقف العلي والزمء في الصفوف بالسوية الأكتاف مع الأكتاف والأقدام مع الأقدام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله البررة وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربهم وانتهج نهجهم. معشر الحضور، إن من مباهي هذه الأمة الاجتماع في المناسبات الدينية، وعلى رأس تلك المناسبات افتتاح المساجد والجوامع. فها نحن في موقفنا هذا في مناسبة افتتاح المسجد الجامع تقام فيه كل الصلوات المكتوبة جمعا، وكذلك وصلاة الجمعة كذلك، فإنها لمناسبة ميمونة، وإن حضورها لشرف
وإن القائمين بها لمثابون من ربهم الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، إننا في بقعة عظيمة وفي يوم عظيم، يوم خص الله المسلمين به وجعله عيدهم الأسبوعي، وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعا لقلوبهم وتوحيدا لكلمتهم وتعليما لجاهلهم وتنبيها لغافلهم وردا لشاردهم. قد اختص الله عز جل جلاله هذه الأمة بخصائص كثيرة وفضائل جليلة، منها اختصاصه إياها ليوم الجمعة بعد أن أضل عنها اليهود والنصارى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبعا لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضى بينهم قبل الخلائق، متفق عليه. أخي المسلم، يجب على كل مسلم أن يعظم هذا اليوم ويغتنم فضائله، وذلك بالتقرب إلى الله تعالى فيه بأنواع القربات والعبادات، فإن للجمعة فضائلا وأحكاما وآدابا ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. قد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة. هذا التفضيل دليل على عظم الشأن. يوم الجمعة يوم عبادة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة، وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال ابن القيم: فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. وقد ورد أن في يوم الجمعة ساعة لا يصادف فيها مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، كما في الحديث. فلذلك قد روي أن أمنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قد كانت إذا صلت العصر من يوم الجمعة تستقبل القبلة وتقبل على الذكر والدعاء، ولا تتكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وتقول: إن الساعة المذكورة هي في ذلك الوقت. وتأثر ذلك عن أبيها، ولعلها وغيره هو السبب في تخصيص هذه الساعة بالذكر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا إنك إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا الصفوف فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوف. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان الصحي والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو شرة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتب منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وكتابنا على الصراط وسقنا في وسط وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة بكل جزء جزاء بكل نصف حسنة بكل نصف نعمة بكل ربع رفعة بكل ثلث سماع. اللهم ارزق بالالف غلفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوة وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين الشفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موئذة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا الخاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Menen salmina delegation tawtuɓe ɗum ɓe fof no tawa e maɓɓe Chief of Defence Staff ɗum woni Alhaji General Mamad O Cham
kañum e national security advisor on alhaji aboubacar dieng e kala yaaduɓe e président ɓen fof wona commissionneur e pate diallo ɓeɗo fof ɓe salminama mbiɗen salmina kadi hellifaɓe iwɓe leyɗe ɗen fof ari awa ko allah waɗi ɓe Kulla teddinirinmi waɗugol MC on raɓɓinɗinna ɓayde président o no jogui golle e ko min woni ceerno oumar bari ko président o no lammininmi fi haajuji ko wonata hakkude Gambie e Sénégal ko ɗum woni golle an ɗen joni ɓe iwɓe Sénégal no tawa e maɓɓe Cheikh Tidiane Ndaw Alhaji Souleymane Diallo Mamadou Ndiaye e kañum e special former advisor of Macky Sall Alhaji Yoro Dia no tawa e ɓe iwɓe Lagine hooreɓe délégation tummin woni noddude ɓe Fami Kulla Mawde kañum e docteur Alseyni Diallo islamologue no tawa iwɓe Mali Alhaji Mouhammadou Aliou Diallo e délégation fof no tawa e iwɓe Guinée Bissau Alhaji Abdoulaye Diallo ɓe Mali kamɓe délégation fof e cheikhuɓe iwɓe Maroc maketeɓe Cheikh Idrissa Haydara ko ɓen ɗon fof Allah fewtindini ɗo e almamiɓe tawateɓe ko juulirɗe ɗen fof woni ɗo e alkalon kadi minen weltanomo alkalon no tawa e ɓe arɓe ɗo ɓen e kañum e ciifɓe ɓen fof minen faala innude tun o programme ɓayde koyo raɓɓi ɗum ko himɓe ɗiɗo tun noddete yo yewtu si ɗon feƴƴi no woodi adduɓe ɗo koɓe faala hollitude président o okka ɓe awa ko ɗum ɗon haray hawrindingol yewtere noon ko beru ɗum minen toro noon joni e yo alhaji Ahmad Tidiane Diallo ɓe Kulla ngaabu ɓe seeno ko ɓen woni yewtude e inde famille Kulla on fii nde juulirde ɓe wala faala yewtude ko raɓɓi ɗi en toroto ceerno Ibrahima Diallo ɓe seeno ɓe waɗa translation ɓayde koye arabe ɓe faala yewtude ɓe waɗa translate e jolfe awa bisimillah alhaji Ahmad Tidiane Diallo ɓe Kulla ɓen Kulla ngaabu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haray ɗo pijini fof junnetake alaji Ahmad Tidiane ɓeɗo ko andaɓe ka dina l'islam mutlaqan haray ko ɓe Kulla mawde taniraɓe saykuɓe Kulla hiɓe tolani e ngaabu Guinée Bissau kono eɓe jinda e nder sous région on ɗo fof wurtugol dina l'islam diɗugol juulirɗe uttugol juulirɗe e nanguingol tariha Cheikh Ahmad Tidiane waɗugol yimɓe ɓe tarbiya e wajjagolɓe ko fati subhana tabaraka taala haray ko ɓen ɗo wonɗe jontude konngol ngol ɓe yewta ko adi kon haray mbeɗa yaafino président on e dendagal délégation makko fof bismillahi rrahmani rrahimi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yadumu bi dawami wa yabqa bi baga'i القائل في محكم كتابه وأصدق القائلين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أقدره مقداره العظيم أما بعد فإنني يقوم هذا المقام المرئد المخيف وأحمل هذا الحمل الثقيل المتلف لا رغبة فيه ولا حرصا عليه بل امتثالا للأمر وتبليغا لرسالتي فما أنا هنا إلا آلة للعائدة الكلوية عامة ولسانا للخليفة الذي محمد علي حفظه الله وإمام المدينة الحاج إبراهيم حمد الله خاصة فهاكم ما حملوني إليكم فبادئ ذي بدء نذكر الحكومة الغامبية والمحلية التي سمحت وساعدت في هذا الإنجاز إذ لولاهم لما كان إن أتاءها ليس مجرد دعم مالي بل هو تجسيد فعلي لقيمة الأمل الخيري والتعاون بين أهل الحي لاتركندا نسأل الله أن يجعل عملها في ميزان حسناتها وأن يبارك في ذريتها وأهلها
وأن يجعل هذا التعاون مثالا يتزى في خدمة المجتمع والبلد وأن يبارك لها في الصحة والرزق ثم نتلي ذلك بذكرى أخينا الكبير الكريم الحاج باسيرو كولا الذي وافته المنية قبل إتمام البناء رحم الله المتبرئ الفقيد وأسكنه فسيح جناته وتقبله قبولا حسنا وأن يجعل هذا المسجد الجامع إتقا له من النار نسأل الله أن يجعل عمله صدقة جارية لهذا المسجد وأن يؤزي أهله وزويه ويصبرهم على فراقه اللهم اجعله من أهل الرحمن وتقبله في الشهداء والصالحين واغفر لنا وله وارزق أهله الصبر والسلوان ونجعل سائسة الأسافي ترهيب الجميع بدءا بآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أهل المناسب الحكومية السيد الحاج أحمد آدم برو والعلماء الربانيين وطلبة العلم الكرام وجميع الحضور ذكورا وإناثا سردا وخربا أيها الأحباب أيها الضيوف الكرام أيها المصلون أهلا وسهلا بكم في رحاب بيت الله الذي تصرفنا اليوم في افتتاحه أهلا بكم في بيوت الله إخوانا تاب اللقاء وتاب الصرف بنيانا في محل الخير والأنوار نجمعكم نرجو من الله توفيقا وإحسانا جئتم بقلب من الإيمان ممتلئين فازداد مسجدنا بالجمع إيمانا إن هذه لحظة فريدة ومناسبة عظيمة أن يجتمع سملنا تحت هذا البيت الجديد وأن يرفع فيه ذكر الله عز وجل المساجد بيوت الله في الأرض وهي منارة للعلم والدعوة إلى الخير ومكان يجبنا على طاعة الله وعبادته لقد بنينا هذا المسجد ليكون صرحا للإيمان ومنبرا لتعليم قيمنا السامية ومكان يجتمع فيه المسلمون ليعبدوا ربهم ويذكروا اسمه نرحب بكم أجمل ترحيب ونذكر لكم حضوركم الذي أضفى على هذا المكان نورا وسرورا وبهجة نذكر كل يد ساهمت وكل قلب أحب وكل من عمل جاهدا لإخراج هذا الأمل المبارك إلى حيز الوجود نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم من خير الجزاء ندعوكم جميعا أهل المنطقة وجيرانها وأحبابنا من كل مكان أن تجعلوا من هذا الجامع مكانا لكم ولأبنائكم وأن تأمروه بالصلاة والذكر وأن يتعلم فيه العلم النافع وأن يكون مصدر خير وبركة لأمتنا الإسلامية آمين ولهي لاتركوندا خاصة ختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا المسجد مباركا وأن يجعله سببا في هداية الناس وقربهم من ربهم سكر الله سعي الجميع وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا من أمة المساجد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته joni haray en nodday hoore famille on ɓe faalno yewtude pular hollita président on nde juulirde ko honno ariri ko homɓe sinci ɗum ko honno ɗum ɗo fuɗɗori honno ariri ga joni meɗen nodduɗo elhage mouhammad saliou diallo ɓe kula yoɓe seeno ga ɓe heeɓi minute 5 dal julɓe on jarama on weltanama onon seeniɓe ɗo ɓen fof président baro ko adi kon taw ko weltanagol président baro mo allah halfini leydi ndin ɗo weltano gouvernement makko weltano jama gambi on min e hoore am miɗo andi gambi ɓuuri duuɓi 40 ko fawi ko leydi jaam ko leydi kisiye ko leydi mawɓondi kadi julɓe alhamdulillahi rabbil alamina ko leydi ko tawata kala immaniɗo fi waɗugol ko moƴƴi allah okkaymo kutu waɗugol konko moƴƴi ɗon ndu suudu hannde ndu wonti juulirde e bawgal allah kono ben amen bappa an miñam ben an bappa alaji ahmadou mo bachir gurdam maɓɓe ɗen fof komin andirɓe kon ko rewgol allah ko dankagol miskino ko yiɗugol moƴƴuɗo allah yamirgol kadi ko moƴƴi inchallah joni haray ndu suudu ɗo ɗen no tidirɗon ni ko yamirore maɓɓe ko kamɓe kadi allah newnani fuɗɗagol nde mouradu ɗo ɗen ɓe waɗi raali ɗum ɗo ɗen fii ɗaɓɓugol inde ma ɓeygure maɓɓe yo ɗaɓɓu inde koɓe waɗiri ɗum noon ɗen ko giggol koɓe joganino allahu kon e koɓe noɓe yiɗirno miskimɓe ɓen hannde komin ari ɗo mawɗo goo wulluno ɗo ha min sikki goɗɗum waɗaymo tawgol babbacir e nder gurdam maɓɓe
ko ɓe miskimɓe tum ɓe marno haaju e mum ɓe alano haaju e marɗo jawdi ɓe alano haaju e marɗo goɗɗum ngo sina rewowo Allah haray hannde so on seenike ɗo jama seeniɗo ɗo on fof weltanama eɗen andi qualité kadi seeniɓe ɓen ka gandal ka diina e ka jokkere en ɗam inchallah gambi leydi ndi annduɗen ndin inchallah Allah ɓurtaydi naɓude yeeso eɗen tori allahu kanko lanɗo on yo Allah wawnumo jokkitagal ko Allah halfinimo kon e si tawi en daari initial inde makko nde adama ko amour fuɗɗori ka haala porto baro on ko be on ko bonte yo Allah wawnumo jokkitagol ɗum ɗon nde Allah taw hara koko fottanɗen ɗo hannde haray koko ɓeydata tum moƴƴere hakkudeji men e hakkudeji julɓe ɓen no yiruɗon ni hannde juulirde nden ko fond privé miskimɓe no tawa e mum ko waɗi adduɗo mbuuɗu adduɗo duwa adduɗo kadi matériel ɗum ɗo ɗen ko barke Allah e tawgol ndi leydi ɗo nden Allah waɗino barke e mayri haray président on kanko kadi ko toronto ɗen mo allahu koye Allah ɓeydanmo balɗe ɓeydanmo cellal ɓeydana kala mo wondi kala fawɗo faalaɗo wallitade Gambi ɓeyda développement o e nder leydi ndin ɓeyda kadi jokkodirangal hakkude Gambi e leyɗe hedditiɗɗe hannde si taw yi o daari population arɗo ɗo ɓe Guinée Bissau no ɗo ɓe Sénégal no ɗo ɓe Mali no ɗo haa ko Zouria Cheikh Ahmad Tijani o Maroc ɓen no fof no ɗo ɓe Mali Bamako nokkeli buy no ɗo ɗum no fof ko no waɗi ɗum ko tawgol ko ɓuttu atti ɓe yewta ɗo ɓe yewti hen fi ɓuttu ko ɗum woni yeeso piiji ɗin fof yo Allah ɓeydu ɓuttu e leydi ndi ɓeyda jammu e leydi ndi yo allahu kala ko tawata no wondi e no wawi wonande leydi ndi fitina wonanda jama o fitina yo Allah martin ɗum ɗon ne yo Allah lontin ko ɓuuri moƴƴude kon e leydi ndin haray ɓe guure nden fof miñiraɓe amen ɓen bappiraɓe amen no ɗo mi duwaka ƴettude konngol e dow maɓɓe kono ko kamɓe yamirore maɓɓe haray min weltani kon min du'anike on min torki allahu yo Allah sifa wonon nde moƴƴere yo ɓeydo e nder leydi ndin kadi yo Allah wawnu on jokkitagol ko Allah halfini on ko hara inchallah minen ɓe guure nden fof kadi hara miɗen hawtiti wonti e sooke Allah e sookeje mum ko anu Allah halfini leydi ndi julɓe ɓen fof noon tentiɗi noon miskiɓe ɓen ko kalifa Allah kalifa mum haray ko wano ɗon ne mi wawata wolde hannde tan on raɓɓiɗi haray ko weltanagol on fof bappiraɓe seeniɓe musidal seeniɓe kala ko ɓe iwri weltana on andina on tun haray ko en gooto l'islam o yo Allah ɓaydu doole mum ɗen e leydi ndi ɓeyda nunɗal ngal hakkundeji men en fof ara inchallah ko ɗum ɗon min mari ko min hollita on albarka mo on jarama Elhaj Mamadou Saliou Diallo no hanuno haray si tan no woɗuno nodden alaji ceerno ɗa ɓe waɗa translation kono joni raɓɓiɗɗingol I will say in English to just briefly summarize. Elhaj Mamadou Saliou Diallo is the one representing on behalf of the family of Kulla. Kulla is the community from Kulla Mountain in Guinea-Conakry. And the one who started the building of this mosque is called Elhaj Bashir Jallow. But he is deceased. Before he completed the mosque, he passed away. But he was the one who started it, and he was supported by a lot of people. Actually, the money to build this mosque was ready before they even started. So from the first brick up to the end of the construction, it continued as a flow, one flow. And this is the extraordinary manner in which Elhaj Bashir did his work. Elhaj Bashir is known for his generosity and his philanthropy. He is so much known about it that when they came to this mosque today to do the inauguration, one elderly person had to cry. He cried, and when he was asked, he said that he is a miskin, a poor guy. When Elhaj Bashir was around, he was their source of livelihood, and that has stopped. What that really meant is that there might be a lot of other communities who benefited from his generosity. So because he has passed, we all pray for Allah to grant him Jannatul Firdaus, and that every ibadah that is done in this mosque, may Allah grant him that as a payment in Jannah. Without much delay, His Excellency is going to take a speech, but before that, we've agreed that there wonderful gifts have been prepared for him. So we will first start to invite the first gift coming from the Alcalo of Latrikunda Sabiji. So Malang Kujabi, who is the Alcalo here, has dedicated Sheikh Abubakar Ture, who is the Imam Ratif
of Latrikunda Sabiji to come and deliver, to present the gifts to His Excellency the President. Ko innugol wondema en fuɗɗoto noon jonnugol kadoji ɗin e His Excellency the President ɓayde haray tan on ɗuɗiraɓe en fuɗɗore alkalo wernuɗo juulirde nden ka mum wiyeteɗo Malanko Jaabi haray kanko nodda o jonni teddungal ngal Imam Cheikh Aboubakar. Your Excellency, they also have a certificate for you, apparently. The certificate is kola nuts. Now, why is that very unique and symbolic? It's because in Futa Jallow, there are moments when kola nuts are wrapped. When they are wrapped in such a stylish manner that they make it very, very symbolic. So they are going to bring the kola nuts to you. Meanwhile, they are providing some mysterious gifts. I'm not told what is in the bag, so I leave that to the pleasure of His Excellency the President. Miɗen innude ɗo joni kadoji ɗin ɗi famille Kulla mawde ɗin préparuno ɗin miɗen jonnude président on fewdo ɗo ɓira ka cosan men Fuuta Jallow cosan Fuuta Jallow no goroji haɓɓirte si haaju yani wono dewgal sino haɓɓede ka juulirɗe e ko waywa noon ɗum ɗon ɓe jonni ɗum ɗon président on ɗo. Your Excellency, that is the end of the gifts. I now respectfully invite Your Excellency the President. Oh, Ahmad, okay. Mi salmina dental julɓe Allah jooɗiɓe ɗo fof, salmina président, salmina ministre ɓe, salmina Chief Justice Cheikh Assane Jallow, salmina Chief of Defence Staff, Commissioner Deputy Pate Jallow, mi salmini Deputy Pate, Deputy yo Aboubacar Jawara mi haynima mo ɗo mi yiyimo ɗo mi juurimamo mi jewrima all the official chief of staff mi salmini mboɗo ngo fof jama o fof mi yiiɗo alkali Latrikunda mi yiiɗo almamiuji mawɗi ɗi mbayno mi yii mi salmini babali en fof musidanga fof on calminama badirawa mbaɗɗo kurba one on calminama ɗo yam komi so haala ka noon président won ko wenno kam omi adda ɗum wona haadiya hutba o tege jungo am mami tewta ɗum mi tega hay jungo moɗon kanko jonnuno kam simi ari woni tedduga makko kanko ne comme no o wattani toujours so ari ɗo kutba watte ma o adda haadiya nelaɗo jonnira ɗum onon mbaɗɓe kutba onon gardiɓe juma kan oɗo adduno pour mi tega hay jungo moɗon anani eyi mo yiɗi noon ñaaga noon ɗon ñaaga ɗo ɗon leydi ndi ñaaga ɗo noon aduna nga fof eyi ɗum wonno sababu awa mi salmini imam state house ne haala ka noon juutata na wiya na heña seeɗa kono noon si hawrama ma haale par ce que haale addata famodirede nantodirede e Allah si yeeɗima moƴƴe a jaɓat moƴƴe ɗe ganda ko Allah ko moƴƴe wen ma en tawi hande leydi ndi kala ɗo julɗo woni ɓernde ma na yanti kala ko mbatta ɗa andi wonde no kala ko mbatta ko laamuɗo jooɗiɗo he leydi he mo okkuma teddunga himo tinma omo okkuma gueɗal ma ko Allah jonnuma ko yimɓe pinɗo fof goto fof ala mo yaata waloyago jemma cikka wonde no hande subaka ma araneɗa naɓeɗa moftoyeɗa goto fof hande kala ɗo neɗɗo woni he leydi he haɗa yetti Allah haɗa yetti laamɗo leydi o hono jogori leydi ndi he laamu he si a yiɗimo si a añimo ɗa andi haɗa heeɓi jaam on jaam noon ko Allah yiɗi men ɗum addani men jonni men on jaam woni noon woni mawɗo leydi gardiɗo men o woni Adama Barrow ko julɗo Allah minen gondi e makko mbiɗon gandi ɗo o waɗi diine islam heɗo o waɗi juulu makko temo fonki diine ɗene temo jonni yimɓe noon hormaji mawɗi surtout noon enen musidal nga onon immorɓe kularen immorɓe kala ɗo foti immorde e guiɗe kala ɗo neɗɗo foti immorde e ndi leydi hiɗon gandi himo teddinimon himo horsinimon ɓe neɗɗo noon si teddinima horsinima jonnima ko makko ko o ñaaguima ko piiji ɗiɗi mbaɗanamo duwa no Allah rokkimo jaam mbaɗanoɗamo duwa he ballal ma no Allah accimo e place o jooɗo ɗo jooɗiɗo ɗum wonata jaam meɗen en foof mo ganduɗa mo joguiɗa gonduɗa on ɓuuri woni mo anda goɗɗo haalaji noon ɗuuɗi surtout eɗen musidal fulɓe fuutanga
kono mbiɗo jorti musidal fulɓe Fuuta wonga he ndi leydi hannde koɓe keɓi he laamu Adama Barrow he koɓe goniri he dow he jammo ɓe woni o ala ko ɓe mbawi ɗum weccudirde e goɗɗo miɗo jorti ɗum min mbiɗo andi min miɗo jorti ɗum woloɓe noon wowlay kono miɗo jorti horma e jikke wonɗo hakkude mon en mawɗo leydi o on horma bonata hikka noon ko hitande nde ganduɗa na heewi dillare min duwi noon mbaɗon dillare leydi ndi ta ko jaam tan wonta ɗo wota fitina wonɗo kala ko woni ɗo yo Allah waɗan men leydi ndi ɓuuɓa jaam heɓoɗo eɗen kucciti noon dummude mo ganduɗa hikka woote waɗata leydi hen min ñaagui mon noon mbaɗon min tori mon wona pour hoore am wona pour hoore makko golle ko kumisa e ndi leydi mballon min golle ɗe mbawa parde te onon alamo ɗum humpi hande ko woni he leydi e meeɗa ɗo won te ala ɗo min ƴefti komin mbawa yobde ala komin natti goɗɗum komin mbawa timminde nden noon hande komin tori onon musidɗal onon julɓe Allah ala mbo huuli kono wonɓe Allah hersi te mbiɗo jorti nder moɗon ɗo wonɓe annduɗa Allah na hersiɓe kala koɓe ñaagui Allah ma Allah waɗa min torimon Allah noon yo on ñaagano Adama Barrow nde Allah accatamo ha yeeso meɗen he cellal he ɓamtare leydi ha yeeso he ɓesgu makko he laamu ngu he leydi ndi ɓiɓɓe Gambia foof min ɓuura mon torade ne sukaɓe leydi ɓe jahoɓe maayo he maayo mbaɗe hen duwa Allah nde Allah waktidi hakkillaji mabɓe walliti hakkillaji helifaɓe mabɓe acca ɓe jooɗo he leydi he ɓe jangga ɗo mecce ɓe goɗa ɗo he leydi he ɓe goɗa ɗo koɓe poodi won he leydi he ɗum ko enen helifaɓe ɓe mbawi ɗum ñagade enen helifaɓe mbawi ɗum gollude laamu wawa ɗum gollu kañum tan koma ndento ɗum e muɗum nda si en kumni ɗo ko sukaɓe ɓe jottoɗo ɗon noon mbiɗon ñaagui monne ñaaga noon si on juulani gardiɓe juulani helifaɓe juulane sukaɓe duwaneɓe nde Allah wakliti hakkillaji mabɓe huccitaɓe e leydi he ɓe jangga mecce ɓe jooɗo ɗo leydi ndi liggey keɓen jaam e leydi he ɗum ɗon wonno ko jinmon mi haalal gandon noon kala ko neɗɗo woni wat jaam si a waɗi jaam addanta men en foof te mawɗo leydi ko yiɗi ko jaam goto foof yo gollan hoore mum golla ko dañɗa fof ala mo tampinma ala mbo o tampine ko jañ gonna enen ɗen gandi ko wonnoɗo e ko woni ɗo hande o baɗirawo mo andi kanko gardiɗo mbaɗɗo kurɓa o wonɗo mon ɗo rewɗa himo andi ɗum alamo he woɗɓe hewɓe gonɓe ɗo he meɗen nden noon yo en tinno laamu ɓuɓɓu ngu Allah weddi lamɗo ɓuɓɗo mo Allah addani men lamɗo moƴƴo mo Allah addanino jaggen mo ko musidɗo ko ƴiƴam ko neɗɗo Allah ko julɗo ko koddijo moƴƴo si a heeɓi julɗo keɓɗa musidɗo keɓɗa neɗɗo kulɗo Allah keɓɗo mo ñamta jawdi jamburo wujjata tappinta fenata Allah si rokkima ɗum ta okkima laaɓɗo okkima gardiɗo nden noon yo en nanngu ɗon dangaren bon duwanoɗen mon no Allah walliri men hikka ko ɗaɓɓete ko min jawta he jaam o yawta he jaam makko woni jaam meɗen on jarama bisimilla no yo excellency si ɓe seenike ɗo ko ma teddungal ngal timma kono no woodi ko honorable ministre maki ɗo ɗum ɗon tigi tigi ko wono menen haalata ɗum ɓuuron andude sah ko goonga meɗen andi yo excellency hiɓe yaaji ɓernde no woodi piiji boy koɓe wone wadde ɓe faalaka e woɓɓe anda kono si hewti e fii diina on hiɓe wadde ko feeñi e ko suuɗi hiɓe wadde ko feeñi e ko ɓe suuɗi kono ko ɓure towde ɗum kon fof hande teddungal ɓurata heɓa haaju nodda goɗɗo o ara mo ɓe noon kala arɗo wo ko teddungal molanangal si lanɗo noon fof acci ko waɗata kon ari e haaju ma ɓe letti teddungal si hewti ha ɗon haray ko lutti ɗon teddungal wo ko teddungal Allah ton awa ko ɗum ɗo ngal teddungal ɗo en weltanike ɗum yo excellence min weltanike mo menen noon bettani men go yiɓayno meɗen andi haajuji amen boyi men yewde e mum ɓe immo hiɓe hittifi mum hiɓe faala wadde koko mi wi kon tun koko suuɗi e ko feeñi awa sa heɓi wona on no jari nanngugol jaatigi on no jari nanngugol giɗo on no jari nanngugol mo wondiɗa hara on haaju on fanningi mo wuuri mo ɗon ko onon naɓidata ɗum ɗon honorable ministre on yewti ɗon goonga ko ɗum waɗi hannde jooni e ko ma teddinen ɓe kadi okkoren ɓe konngol kamɓe kadi ɓe weltano en ko nodduɗen ɓe ɗo se ɓe haaɓe seeniga ko yo excellency président Adama Barrow min haala am juutata ɗo hunde wotere ko ɗum pawnami haalde ɗum woni wonde miɗo welti oɗon weltini kam teddungal ngal ko ɗum weltini kam neɗɗo noon a wawata heɓde ko ɓuri teddungal ko waɗi beltimi heen gila udigol o juma haala ɓuri yimɓe 10
ko noddi kam noddi debbo am noddi protocole pour yomi ara mi tawe ɗo ɗum ko teddugal tigi juma o no wawna uddide ta président arani yara no haniri yaade fof tami tawaka kono ko teddugal ko ɗum waɗi mi ari ɗo ɓe mbi noon sa wi a nelat suka e saare nde o yiɗi yaade hay an sa hejiti kanko hejitta gimmiɗo no doga si a dampi ɗum a yawnimo min koye diina jibinami ko hen mawnu miɗo duwo kadi mi maya hen ko ɗo si mi noddama waɗa ngol ɗon noddal komi nangi o komi nangi mi wakkilto mi tawe so a tawama a tawanama hay goto ko hoorema tawanɗa joddini ko an yoɓete kono noon hande fof no foti janngude e hande nde ñalaɗe ɗo darnuɗo ɗo ko galle makko no o yiwi ɗo o wi galle o hay goto wonɗa ɗo ko Allah mi waɗata ɗo yimɓe moƴƴuɓe hetti e aduna hay jonde ɗum ko jande neɗɗo ɗo foti janngude hen ɗo ɗimmal ngal ko darnata ɗo ko lillahi wa rasuli ko Allah o waɗani kono a yi enen uddida o tawaka nden fof no hooli wondema a mayat min président miɗo hooli mum mayat enen fof e mayat fof no ani ɗo kono noon si tawi a woni julɗo ya waɗ silafanda kanko waɗi o silafanda o yeehi kono silafanda o tawoyamo musidɓe men fulɓe noon miɗen beltaniɓe hoɗum waɗi min beltaniɓe ɓe nangi diina si neɗɗo nangi diina a wona neɗɗo moƴƴo ɗum ko weltare tigi sa woni laamɗo ko tenkere he jam e ɓamtare ko ɗum jiɗɗa kala gonɗo he diine Allah hokkama ɗum ɗo fof nden wonani min weltare tigi 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 min andi wondema oɗon nangi oɗon walli leydi ndi kadi goɗɗe simiɗo haala wimi hewgol jawdi hewndi ɗum wona ɗum golle business de ko wawde e hebde anniye e nangude diine ko ɗum wawi ma wallude ɗiɗo fof a yiyo pullo iwa Guinée o wara o heɓa kilo goro o yeeya kilo goro ɓoyata yiya waɗa tabal jolfuɓe no ko ɗum wiyatan bitigi mbaga waɗa tabal ɓoyata yiya waɗa bitigi wadda ɓeygu wona ka bitigi kanko mo yiiloyo waɗa magasin ko wakkilare tigi de ko gandal noon kadi wona wonde mi joɗiki e classe de mi waɗi ko ɗum woni gandal de ani jande ni e gandal o na goto nden miɗen welti oɗon liggo e saare oɗon wakkili oɗon nangani men nangal ngol men ko hoɗum woni ɗum golla nanga diine wona neɗɗo ko neɗɗo jaam ko ɗum woni nangal ngol men sa nangi ɗon tawata a nangani lam nden mi weltima tawede ɗo hande weltanima musidal ngal fof min hay goto wawata kam ittude e fulɓe nene am ko pullo Fuuta Jallow yetta deddo am ko Ba yetta joni si nene ma yettama Jallow ɓeygu ma yettama Ba joni ta gasi kala ɗo yejitoroɗa ko ɓen yiyata ala ɓurɗoma ɓattade ɓeɗo ni kono noon Allah no waɗi jiggol hakkude me fulɓe miɗen hollidira haajuji ɗi fof dow he less kono Allah no walla kam kadi haajuji kala ko men hollidiri Allah ñaawa ɗum waɗana hen moƴƴere waɗana hen ɓamtare kadi nden min wiya musidal ngal ɓeyden nangodirde wonen hunde wotere so on wonti hunde wotere
kala ko yiɗɗo noon wawi wadde kono so wonani hunde wotere ko kewɗon wo ke kewɗo ko kewal doombi wonata ala ta nafa kewal doombi eyyi ko kewal doombi de ɗum ɗon kewal doombi kañ ola nafa ma awa nangodiren gonen hunde wotere ɓeyden duwaɗo nden leydi ndi place ji ɗi gasatde ñalande heɓoto wiya ko former président Barrow woni ɗo former ministre former goto woni ala ɗo woni musidɗo ma wona former musidɗo ala ani haysi o maayi ko musidɗo ma kañum gasata nden nangodiren musidal ngal wonen hunde wotere minen duwano arɓe ɓe ɓe he jaam ɓe rutto he jaam musidal ngal kadi miɗen duwo non en nangodiri kono Allah ɓeyda en wattide hunde wotere ene woni anniya goto min o mi andanɗa ko mi woni lamɗo leydi ndi hannde nde mi natata min e jama an o fof ko e jaam e weltare men naati so ɓene yalta kadi min yalta he jaam e weltare ɗum men duwoto nden mi weltima teddugal ngal sa teddinama so ɗum yonanima sa hoytinama ɗum ɗon yonanma nden min teddugal ngal yoni kam assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓen ko ɗum ɗo min addanno hara min jarama ko jokkuɗen Fulbe TV komin musidɗan mon Kadijatu Jallow miɗo yetta team an on fof yejjitani noon Samba Guelajo Mbaalo ha France wanoɗa kanko tambiti TV on on jarama.